ana de won krata ekogu abato komisa no anim se nyame ya aduma o mbese Ghana for atom so aba na omobeya mampani na abato komisa no nhihye mu no otwe omusu ntonto ya balotoi se wan na bedi kan wan na beto so mienu wan na beto so miensa sa akosi enipa edumiensa omoto abanom na unse abano ni baro dos nti ya chemu mienu se ye dika to bidie ye wi ani ato bidie enti omo to so first to 7 no na ye dikan ato omodie no na se de abato no besi akonie de odikan a ye Dr. Mahmoud Bawumia no ono na 7 December so mse Ghana de da bia 7 December ene ye to aba enti Dr. Bawumia ye baloto ye no ono da number 1 enti 7 December ono de no na ye dikan ato ye dikan ato nipa nso a edikan no ye wi ana enso na aka no every 8 9 10 11 12 no muso no omuso de na ba beto ato aso sa enti 7 December de Dr. Mahmoud Bawumia aba no na ye dikan ato dia ade achi ana se na mienu achi no ni abeto de otoso 2 ni abeto de otoso 3 da fofo ni ato de otoso 4 saa ni de ko enti nyame aduma 7 December ayememenda anopa no nso pepepe enam se ye di kan atu ni padodo a wo mu ye mampani yo mbe mampani adi no ye di kan atu ni panso no de ni tiro ene ye to aba 7 December enu sunti ena 7 o'clock 7 am ene ye be sha ase atu aba no enti aba no wo mu di kan no ene ye sha ase atu omu de na de ate ne se eni banso no omu di kan ye di kan atu omu de 7 December 7 am no ye di kan atu ba ko de do di kan answer the foforo about to toss me no de and all for them to toss me ensa and all for them to toss ensa come se bewie enti de tianie se wan go to Dr. Bawumia de ni bia edu de toss tu ni na untubi ye ma wo kwan ma untubi police for soldier for electoral commission adwuma for no e ma wo kwan e ma untubi we hu na eye misinformation na asem na okaye no enye sana chere nye sana abale beto no nti wakasa ne die utu efuturu egu enipani sana police worker edano so I think say it was Thursday and say either Thursday or Wednesday morning ena Oheneba eka asasem no ewo radios ni TV so ewo Kumasi after that me kwa mi na di ho nkomo politics na Oheneba anka se watwa ntro antu obi so Oheneba anka se obi adi ewu Oheneba anka se obi akɔwie sika Oheneba anka se Ghana ni bi atu bi mona Oheneba anka se enkofo bi hyedem edwe ebopo bone etia o my Ghana Oheneba anka se enkofo bi akosese atuo abegu dem Oheneba won ka se enkofo bi hyedem so mbewia Ghana abatu num Oheneba wone sojafo wone policefo ade a Oheneba aka meme nya na mechechiri mu even though program did be chim ba nyam na mechechiri mu ade Oheneba ka ye efa abato no kwa efa so ato aba no ekwa efa so ato aba no ho asem no Oheneba ka ye you may disagree with him say bia enye sa na ese ko ka no ba police for afra Oheneba say omra police headquarters say waka asasem say I misinformation say disinformation etino ya twen sa afrem media police for adwuma die enya me na me ba be chire the police for omadwuma menim police for adwuma enche wom ba said asem Oheneba ka yen esese police for kwa efre no dia enye na Sami Jamfi a woye NDC propaganda secretary Sami Jamfi NDC national propaganda secretary eni Sami Jamfi
asɛm a waka na bonten sɛ soja ni panyini pa wabɔ ne din sɛ soja ni panyi no kan nsɛm abɔ ne tirim pɔ sɛ obɛkum nipa sɛ soja ni panyi no ɛde atuo agu ne dɛm wei wɔyɛ press conference o ɛfrɛ sɛ ntwerɔfoɔ sɛ soja ni panyi no ade a wɔpɛ so wɔyɛ ni ɔno wɔsɛ wayɛ mpo wɔde atuo agu ne dɛm ya wɔde bɛdi awu na wɔsɛ wɔnya ndis fo de a wɔbɛkum sɛ nwansena ne ntontom soja ni panyi Sami Jamfi aka etwa saa ntro agu soja ni panyini no so abɔ ne din ɛde the pictures ato abɔnten ɛde the pictures agu ɔno Sami Jamfi the Facebook wall me pacho adebe is it no worse than disinformation, misinformation? Says serving military officer, Central Command commander. Na ya body di e twantro we gulu so am say e kofo e to tankrom say sa wona be kura dia e na so nya wa ya be ya obone Sami Jamfi ne kan ye and the IGP bam so man ti ana se Sami Jamfi enu nyame adoma adwoada se police fo mon so mon frɛ mon to mon san frɛ Sami Jamfi se ombra na system no wo kan to abɔntene die wa creative and no adwane die ebia individual na Oheneba kae me say a lot of people nipa bebre me Oheneba me na kasa wasem we ho anu akyime ne kasa anu asme ne kasa asam na wo kae no me menya hypocrite me FM God na sabedi akọ menya hypocrite asam na Oheneba kae no me genius on hindsight next time on kasa asidibi but enya injurious enya asemaye enya asambonye wo kan ye de ti obi na NDC for namu a omo say koko Cote d'Ivoire photo koko one bag 7,000 Ghana die say no mo de ato mu twa ntoro ye nya disinformation adan de monka okay na Jomahama castle differences ba e mo kwache den Jomahama was one of the free SHS by ye I don't want to was I say disinformation pure lies media about to akwakotu police for mesrem mama pere ye emra seba benkum eka asem wei na muji se asem mu frɛ na ni fa so ka sa asem ni bi pepe na asem mu frɛ na mu frɛ benkum na mu frɛ ni fa ba muntimi look enu achi adumre no me wo se NDC for na start e church nsem se de Oheneba ka okumase no wa misinforming nkofo enti police for enkoche no me hu bio it's a police for betina ho ama NDC for na ahyam kutupa a direct mu demonya dia na afi wasem besi o munya careful me say no munya very careful because ya nya ne sawo baabia me say abato ye kwakotuyi se obi ka asem bi na se police fo mo se mo na mkuta pen na asem be ka mo ka se we enokre we enya no kreti e be chew de enya no kreti be chew dia enya mo woni pa che pa enya me say IGP dampare mo woni pa che ka me for Oheneba because adie I just anyway some Oheneba so can am friend dia and Sami Jamfi de mon kwache no